जेचो भावार्थान जायतेच घडटा भावार्थान तुवें कितेंय मागल्यार देव तें देणी तुका दिता भावार तुका सोत्तोर सुक्या लाकडाक फुलां फुलता भावार तावू देशी संवसारान जायत्यो मिलाग्री जाता मानुवेल आनीक सांताना दोगांय काजार जालेलीं काजाराक 5 वर्सां जालीं भुरग्याच्या देण्याक आशेतालीं देव भुरगे आमकां फावो कोर दिमेर रावून देवाताय मागतालीं पवित्र कुरसाशी दिमेर पडटोच देवान मागणी ताची आयकली मानुवेल परदेसान काम करी 2 वर्सांनी घरा येतालो काजारी एकवटाक भुरगे ना चिंतून निराशी जातालो जायतेच दोतोर दाखयले दुडूय जायतोच मोडलोलो देवाचो गुटो देवूच जाणा संवसार वो ताणें रोचलोलो आवचितेका दिसाक दोगांय बांबोली कुरसाशी गेली कुरसाशी दिमेर रावून रडोन दोगांयनी मागणी केली एक वरोस जावचे जाती पोयात कसली मिलाग्र जाली देवान सोबीत पूत फावो केलो काळजां तांची कुशीन बोल्ली Augusto Pereira आंगुण्यानी तूं जालोलो 30 तारीख ते जुन्याची 30 तारखेर तूं जल्मलोलो मानुवेल आनीक सांतानान बांबोली कुसाताय मागलोलो मिलाग्रई पुरगूट करूंक देवान म्हाका सुयोग दिलो दिसान दीस ओसल्यो मिलाग्री जिवितान आमच्या घडटा दुसऱ्यांक त्यो आमी सांगोतोर दुसऱ्याचोय भावात वाडटा दिसपोटी बांबोली कुरसाशी हजारांनी लोक येता भावार्थान तुवें मागलेले तुका तें रोकडेच मेवता जल्माच्या दिसाक तुज्या कांतार तुका पेटयता मम्मी आनीक तुजो धाकटो भाव आयज तुका विश कोत्ता देडी ह्या संवसारान ना सोर्गीचें सुख ताका आशेता बोटीर तूं सिरवीस कोत्ताना देवान तुका राखोंक मागता लांब जिवीत तुका मेवूंक सोगोट आमी